wa Meru TV na nkatho cia mwanya ugoro bona aru angi kugwata ogeni kirinde tusieto cia Meru TV ira twithirite twikuthuranira muthenya jwa ntuku ya narua yonde nikienda tumba kwithirwa twikuretera nteto inkinyaniru ngakurikanirwa ni tariki 10 mweri ni jwa 10 mwaka 2025 unire torakwa urimbita njeri wa chupe no monaniri wetu wa mathithio ukamwita Paul Ngujiri. Na tukiambiria na nteto cietu ni ati ruari heri ntuku inene ya gukungwira mantu jegie mazingira day kana umenyeri boriera rwangi rwa Kefis rwa rwirungu ya rwangi rwa urimi ndene akaunti ndene ya nthiguru yetu ya Kenya ntuku na ruwa batongerete mukaririgiti wa rwangi ruru nwe honorable Joseph Ntwerwaki ni bombete kwithirwa bagita na kuriungira cukuru ya Kiani primary ira iri antubetwe ya Kiongo Igembe North na rabethirite bakiaya na mbeu ya mite nguruki ya ngiri imwe ya as abokando o amwe na mbeu ingi semitingi mwanya mwanya ire ya etagarire mura kugwata mbaru uirane bwa Rais William Ruto araugire miti umekwithirwa ikiando na wingi ndene nthiguru ya Kenya akiaria mukaririgiti uju honorable Ntwerwaki netete nambere na kwithirwa akiwa ndibo miti iti ya as avocado ikomba kwithirwa igitetherio muno kinya gikukiria urimi na kinya gukiria uchumi bwa Kenya na tiake kwithirwa bakimenyera riera na kwithirwa bakianda miti na wingi ende igatetheria kinya murimi ombe kwithirwa akiona mbesa no mwandiki wetu wa nteto akuma ruterera rwa Gembe Mukiri wa Nkunja ari na chotariria na ntuku ya ruare irio kungwira mazingira day nthigurune ya Kenya ende rwangiro Kefis ni Kenya Plants Health Inspectorate Service rutongoretu ni mukaririte nwe Joseph Ntwerwaki ende ni bakinyete nterese Kiani irele antobetwe Kiongo kumba kwithia bakianda mite na muno asha avocado irabombete kwithia bakireta itureneri bakiwa ni jiremwe ya kuyuri mubango yurayo thirikari nene rutongoretu ni William Ruto ya kuanda mite milioni 15 na ikende rwangiroro Kefis royukete Italia kuliunga itureneri na kuya skuru ya Kiani kenda bomba kwithia ne bakwanda mite ntuku ya ruare ambuibo ya ruare batwe mitera tukubati kwanda Kefis bautoretera no tomba kwanda na nchokerie chairman wa Kefis uratwe nwe skuru ya Kiani ruare honorable Joseph Ntwerwaki na chairman ntu kona iboya atare Kiani yithwe remwe era yomba kwanda mite tureteretwe na miteye ne kubwethe mazingira kolelia toro mitwe Kiani mazingira ne takaya bui mono na ingwetekia chairman na Kefis team bata ate otara Kiani yethwe remwe era yomba kwithirwa ikimbenefit ntuko mazingira de ruare. Serikali imeamua kwamba tuweze kupanda miti nchi yote kucontribute kwa ile challenges ambazo tuna face ya climate change. Na leo shirika la Kefis tumetembelea Meru County hapa shule so that tuweze kupanda miti. Thirikari no wende olindeu iretwa olinde mazingira ya ikaserekea wantu baitanara mturene na miundene kubwithia mantu yake yao kana mantu onto ya kwanda miti onto narua kwanda miti nibo onto shirika Kefis ikithia tagisora president Mheshimiwa William Ruto ya ure Kenya na kwenda Kenya yanda mite bilioni 15 ko tuisirike mwe Kefis ni tusangia bakinyete skuru ya Kiani primary bayanete avocado isi has site ngiri mwe ara bakuwa mubango yo kwamba kwethia kinya yetetheria no tukinya bogarero kuborera na kinya irenjere mwe ya ukiria rwangiru oremi ya very happy no tupamite twareterwa mite more than 1000 ira tukomba kwanda Kiani nikenda mazingira ya Kiani uko no yakari no yolelia yomba kubandilika Kiani kiomba kuria boya anko boya pio ne Kefis renge bendeleo to support tumecontribute miti 1000. Hii miti ni forest trees na pia tuna avocado seedlings sababu pia tunataka kupromote agriculture in terms of export na hiyo avocado ambao tumeleta ni ya has ambao tunataka hii area pia waweze kuadopt ya tukureta miti sairi wengiri ya kwanda skuru eye yotetheria mubango uyu president you ku green Kenya you make Kenya yumba ku fight mantu ya tuita ya climate change tabia inchi hiyo unaona mabadiliko yote mayarera kunjire mwe otetheria ni kuanda miti nuntuto anda miti ikeria kunisa nisia thinere kuretwa ni ozone whatever ni depletion ya ozone. Nikiripoti na Meru TV kuma Kiani primary antobetwe Kiongo Igembe North
Beta Mukiri Onkonja. Na tugita na mbere na nteto ingi kuma rutereni rungi na ati onarua tutite na mbere kwithwa twikungwira ntuku iyi ya mazingira na we DCC wa Buri East no Josephine Njenga nethiritwe yakita na mbere na gutongeria wandi vomiti ekiri kuntu mwanya mwanya ara akiaria netite na mbere na kwithwa gitariria gitumi kia thirikari kuwa miti eando na wingi gutira ati wandi bubu nibo kwithwa antu baira baganda miti bakwithwa bakimimenyera mwankarira igakura nguruki bakiaria akariba na boni betete na mbere na kwithira bagikenera untubo bakiwa nibonete baeta bakiwa nibonete kwa kagita kathumba kumani kana ibethiritwe bakiona baita kathumba kumania na miti ira ithiritwe ikibatetheria taura rais William Ruto aombere kwithirwa hakiwa kujuria kiroto kiawe kia kuanda miti nkuruki ya bilioni 15. Imekuwa siku ya mazingira, tumetoka kupanda miti. Tumeanza Muchene Secondary School ambapo kila shule ilikuwa imeagizwa kupanda miti 300. Tumeweza kupanda na mwaka huu serikali inafoka sana mambo ya kupanda miti ya matunda kwa mashule ili kuhakikisha tunachunga mazingira na pia tunachunga mambo ya afya na lishe ya watoto. Kutoka hapo tumeenda Kerua Primary, pia tumeweza kupanda. Na hapa kwa ACC's office pia tulikuwa na miche 300 ambayo imeweza kupandwa. Ningependa kuwaomba wananchi wa hii eneo tuendelee kupanda miti hasa wakati huu tunagojea mvua. Focus yetu saa hii si kupanda miti peke yake ila kukuza miti na kuhakikisha inaweza kukua bila kukauka. Tukuanda miti na tukuona ntukwetinda bwega na ntukwikukara bwega na tukuromba inya antu babethi bau bangi bari na au tafadhali tukwatanire na thirikari twande miti kinyanja cietu kinya nturene yetu twethira twije miti batwe gatethia nkuruki kinya ya antu bare akuruki batwe no ntu kainge batumba utetheka muno ati tukenaira muno mantu ya miti no ntu itwije miti ni utethio kiri bautwe na miti ni utonga no ntu tukethira tutena miti tutethira tukaribu bwega nande batwe ntuko ya narua itumekenerete no ntu nira president wetu augite ndiguru yonthe Kenya yetu yonthe twethire tukihandaga miti no ntu ni utethio nande kwa ntu bubu miti ni tumaga tukona bia kuria tukona ngai na tukona kinya mbeca tukomba kuthomithia na betu tukomba kurita ngugi injega tukomba gwaka nyomba na tugakara bwega uria kubatere kwa utwina ukena na turi na ngatho muno no ntu ba president wetu na thirikari yetu. Na tukiumaruka ruterene rwa Buri na nditugacokera kinya ruterene rwa South Imenti na rana we PS wa mitu nwe Kimathi Igitonga kinya no mete kwithirwa gikinya gicigo mbunge kiu kia South Imenti na gutongeria wandi bo miti na umenyeri borera iri ntukuja gukungwira mazingira aja ndiguruni yetu ya Kenya. Kimathi netiritwe bari na bangi kana tongeria bangi bakithirwa bagikinya skuru ya Gitijo Primary School by Tigito Primary School na Gankondi Primary School na arakiaria netete na mbere na kuwa hati lengo yao bo bari atongeri ni kwithira bagita na mbere kwithira bakiujuria kiroto kia mutongeri wa nthiguru rais William Ruto ara augite na kwenda mwaka juju bethira bakianda nkuruki ya miti ngiri 100 milioni 100 kiri mwaka jo wake. Mazingira Day. Na hiyo mazingira Day ya mwaka huu ni ya kupanda miti. Ya kufanya nini? Na ile miti tunapanda sana sana ni matunda. Tunapanda nini? Kwa sababu matunda ni chakula. Tuko pamoja? Matunda ni biashara. Matunda itampatia kazi nyinyi watoto. Tuko pamoja? Kwa hivyo kila mtu tunamuhimiza ni jukumu yako pale huko upande nini? Miti leo. Tunahimiza kila mtu arundi kwa shule yake.
apande miti minimum 2000 kwa shule, na lengo yetu kwa hii muhula this rain season ni kupanda miti 100 million fruit trees hapa Gitijewe. Tuanze nursery ya avocado 200,000 seedlings itoke hapa na watu wa hapa wote wapande. Mtafanya hivyo? Kwa hivyo Gitijewe Primary School tutakuja very soon. Tunaweka mipango sasa kwa sababu tumeamrishwa kuanza nursery ya seedlings itolewe watu wetu hapa tupande, kwa sababu ameniambia nimwambie Oruko, anajua Oruko kule PS wa forest ametoka, anataka tupande miti ya avocado 1,000,000. Tuko pamoja? 1,000,000? Na ameniambia, na hiyo mimi najua, soko ya avocado ni kubwa sana. Ili amepata China na ingine Japan na Middle East. Kwa hivyo ile tunakosa saa hii ni avocado ya kuuza huko. Na tugita na mbere na ndeto gitigana na mantu ya mazingira tukomba kwitha tugicoka rutere-ini rungi na nayo iri kiumia kia kwithirwa hantu bagita na mbere kumenyithua mantu jegi murimo ya dementia hantu kwina Arua no Midtendi MP netite na mbere kana bagwatanirite na CEO wa gikundi kia Irakinoe Ndorothi Muthoni tukwena Arua nibethirite bakiariria aciari na kuboria gwita na mbere kwithirwa bakimenyera ana baba bethira bakiria na murimo jo na araugite ana baba nibethira batharimi na itharimo biao mwanya na ibethira bari na talent ciao ira aciari bomba kwithirwa bakibatetheria gukuria ngurukini betite na mbere na kuuria kinyari mu baraba kumenyera ana baba bombe kwithirwa bakiwataniri na aciari gutigira baukuriye wa bia ana baba akiwa ana baba bakethirwa bakiewa kuntuku kwega kwa kuria bethirwa bagita bo bwega na bakura bwega na bakethirwa bari na yewa biao kinya bigikura na njirera yagirite mwandiki wetu wa Nteto Mutugi Kiambi ari na chotariria. Ubunge wa Korotwa Ndorothi Muthoni na uria niwe murungamiri munene wa cukuru ya Yaraki ire ni ya kumenyera na bari na mautauku mwanya mwanya na atongerite musafara jwa gwitana maguru kuma tauni ya Meru Mwanka ikaro bia cukuru iji ire irinderecia Meru Polytechnic ikire mweri jwa gukungwira na bari na utauku bwa kuremerwa kuthoma gichunku kana kinya kureka kugwatanga ndeto murimo jo kumenyekana ja dyslexia Muthoni akiromba aciari kuonia na baba wendo kwithira kaingi murimo jojo temenyekanaga. Condition ya dyslexia i condition anto baba inge aciari baba inge ana baba inge atemenya beneo na kinyari mubeku atemenya condition ya dyslexia nonto so pronounced that sabe ya condition inge dyslexia ne condition area eriga ya mwana omba kutaka namba once achigoma oraigwirete kuthoma ere condition ya mbere tinda pre na condition eriga ya mwana omba are mogweta na face era bange pete teneo na weka klasi na magita dara mainge ana baba ibatiga ero nyuma muno no tubera bari ana nomo na no tututio ba understand wanengera mwana yuku klasi no mwera gome okona igoma mantu jawe wera mwana adina conversation ogeto mwai kweta ya red mwana ole ataka karatasi kawe akaso discouraged no in most cases bakio bakwa dikamalieto ja chunko in the correct spelling yeda yore na mono kwa unarula wede grane kenda to understand the nature condition ya dyslexia na toma kuona urapo atethia ana baria by that category. Niyo ntori warombete arimu na kinya aciari gutiririra na baba bari cukuru na kinya kugwatana na kubaikia cukuru cia gucora kwithira baingi bao bethagira bari na yewa bia gucora ana baba by multi talented mwana na baete kipawa kenge ibomba uchoraji kurukia mambo jange jonde by talents ciao mwanya na ikyo gitumi twambere te cukuru eje Yaraki nekenda kuomba go step in to bridge the gap
tuomba kuonia na baba inyeza mutakomba kuthoma jabange maisha yenu yakaendelea kawaida like any other child nontu nabue kule yange aramukomba kweja na buendelesha maisha yenu kwa utorera aciari kwembe yakahia ikaja kwethera wina mwana njeku mwana okuona na kuremerwo kuthoma once like any other child Yumene ne bagwatanĩte na mwingi kire gukungwira mazingira ndi na njira ya kuwanda miti muthoni akiromba mwingi gwitana mbere kumenyera rĩera kire moroto jwa thirikari jwa gukandana na ugaruku bwa rĩera ja nthigurune kiripotera Meru TV kuma gĩcigo bunge kĩa North Imenti Mbita Mutugi wa Kiambi. Na tugitigana na ripoti yu ni ati nakio gikundi kia Stomakea bagwatanirite na gikundi kia Red Cross ntuko naru ani bombete kwithira bagikinyia cibitari nene ya sub county ya Kanyankine na arabethirite bagitirimana na ajiba nyimba barabethiritwe bagiciandikithia kiri cibitari je na arabakuga ajiba bani bakinyite nkuruki ya 500 nabo bakiaria ni betite na mbere na kwithira bagitariria na kinya kwariria ajiba bani kienda kubekira inya na gutigira ni bakwimenyera ura kubatire nkuruki bakiaria ni betite na mbere na kwithira kinya bagitariria nto mantu jegi nyimba irabakuwa kinya yo nithiritwe igiukira muno nyimba ya njira ya Kioro. Mwandiki wetu wa Nteto Jeff Wagituma ari na chatariria nakio gikundi gia Stomakea bagwatanirite na Red Cross ni bakinyite cibitari ya Kanyakine muthenya jwa narua kuriongera ajie nkurukie 500 ba murimo jwa kansa na bubo ni kumania na daktari Evelyn Kawira murungamiri wa cibitari iji. About 500 clients in the department. Untukinya bwekiri kirore ni Halis Muthoni Gitonga uromenyaira ajie baba mwankaza aiji niturinjistite ajie 500 barabe na kansa mwanya na kansa iria ciambiritie iguru buru ni kansa cia mimero cia thingatwa ni cia nyonto ya thingatwa ni ya cervix kana njira ya uciari na ya thingatwa ni colon cancer kana ya njira ya gwita kioro. Bakiaria na bwataram ba Stomakea ira ni kansa ya njira ya gwita kioro ni bataririte bionereria kathumba byo murimo juju. Kwa mfano saratani ya utumbo mkuu unasikia watu wanasema amekaa siku 4-5 hajaenda haja kubwa. Na pia keda haja kubwa ni kama yule anatia a lot of effort. Na pia akijisaidia ni kama ile choo inatoka kama choo ya buzi ile what you call pellets Alafu kila wakati unajisikia mwenyewe ni kama umeshiba. Bado you have not eaten lakini kila wakati unasikia kama mtu amekula Alafu ya nne na muhimu zaidi ni tuzoee kuangalia haja yetu kienda choo. Ukiweza kuona damu kwa choo ama choo imebadilika inakaa kama ni damu nzee what you call occult blood ama damu imejificha, those are very key symptoms na muhimu zaidi kwa njia yote. Ukiona wewe unapunguza uzito, unakula kawaida lakini latiri yako bado inaendelea kupungua, kuwa mwangalifu. Kiaria mirithuo na withirite na murimo juju jwa njira ya kioro kwa nkurukie miaka 25 na ugite aje bakansa bakethira bakithithia gikundi aja cibitari iji nikenda bagokaniria na kinya nkuruki gwikanira inya. Na pia mimi ni survivor wa colorectal cancer na nimeishi kupitishia choo kwa tumbo kwa miaka 25. Tunashukuru Mungu sana kwa Kanyakine Sub County Hospital kwa sababu ndani ya hii hospitali kuna members wetu wa Stoma World ambao wametibiwa hapa. Na kwa sababu ya hao members walitualika, members wetu walifanya tukaalikwa hapa ili tuje tukutane na wengine kwa sababu kupitisha choo kwa tumbo si rahisi na wengi wanajificha. Si kitu ya kupendeza. Kwa hivyo tuna reach out, tunakuja ndio tuweze kufungua support group ya kuonyesha kama Mary Thuo ameishi miaka 25 akipitisha choo kwa tumbo, basi kila mtu mwingine wote anaweza ishi. Na kuwaonyesha kuwa kansa sio mwisho, unaweza tibiwa
na uweze kuishi. Iromba riao na ndi ni thirikari gutegera bimwe bya bira bethaira bagitumira na kinya nkuruki kubienika maguri. Sisi tunajisikia ni kama tumetengwa kidogo, kwa sababu hizi bags zimekuwa ni bei ghali sana. Bag moja mimi kutumia ni shilingi 1,000. Na hiyo bag ya 1,000 nitatumia tu siku 2, alafu tena nitake bag nyingine. Hawa wote ni watu wamepitia saratani, ugonjwa, na ugonjwa inatumia pesa nyingi sana. So kiwango inakuwa akitoka hospitali ametibiwa, tena amerudi na mzigo mwingine mkubwa wa kununua hizi mifuko za bags. Tunaomba tu serikali, tafadhali, vile mnasaidia watu wa HIV wanapata ARVs bure, hata sisi mconsider mtupatie hizi mifuko, ili ndio wao watu pia wajisikie ni wa Kenya. Mimi mifuko kwa kwendea haja yao, inaweza kuwa ni mkojo ama ni kinyesi, ile mfuko ni bei kali sana. Juzi tumefurahi juu Senate wamepitisha kwa ile Cancer Benefit Act package. Wamesema ostomy appliances iko ndani pale. Tugeomba serikali ama pia wajumbe wa wale wako hapa, senator wa hapa, governor na pia wajumbe wa hapa wasukume, watie mkazo zaidi ile bill ikuwe actualized. Juu ile bill inatupa mamlaka, imepa serikali mamlaka ama ile Kenya Medical Services Agency KEMSA kununua mifuko ya hali ya juu na kuwapa wagonjwa bila malipo yoyote. Kwa hivyo tungetaka ikuwe incorporated kwa SHIF. Juu ile bill ishapitishwa, ishatiwa sahihi na Senate, the only thing remaining is to actualize it. Nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Na tukita ruterene rungi na atina we musiasa Edwin Kiongozi nethiritwo agitiumiria na gwita na mbere kumeneria MCA wa Bogeta West Nwe DMK Kiogora na retete na mbere na kwithirwa akiwa Kiogora na kwithirwa agitongeria Ameru gwita ruterene rwa giutati na thirikari. Akiaria Kiongozi netete na mbere na kumeneria kinya MCA wa Kithii Nwe Mwendaithile akiwa MC babo baire batibatere buru na batibui kinya kwithirwa bari utongeriene na arakuwa bate na kinya inya ya kwithirwa bagitongeria Ameru kiritivi nene eta Senate bila bakwenda mwakene jwa 2027. Akiaria Kiongozi nkurukine tete na mbere na kwithirwa akiwata mbaru kia makana upeo akiwa ni kionga kia makira kitikiri na musimamo na tete na mbere kwithirwa akiuria Ameru kinya kwithirwa bagiciumiria na wingi na kugwata mbaru kia magiki akiwa ni kionga kiri na uthikiri bo mathina jara Ameru bakwithirwa bagikurukira. No mwandiki wetu Anteto Mutugi wa Kiambi ari nacio tariria. Musiasa Edwin Kiongozi arugari kuri na batai nene ya Meru kuika na kugwata mbaru kiama kia nopeu gitongeretwo ni mubungu wa Tigania East Mporo wa Bori ni kenda Meru ikona kigai giake kia kinthiguru ondira tuthengerete kithuruno kinene kia mwaka jwa 2027 akiuga nopeu nikio kiama kigitigere kiri na murungamo Meru kwithira mbasi ni atere mwerekera mbasi ni enamire ni ere kiama gia ntura kiotheri twina kiama kikarite gikienda wi mweshimwa Mporo wa Bori eta ikamba akiendia nopeu eta Western akiendia nopeu na mweshimwa Mporo wa Bori na thithitie bwega kwija kwithira agwatirite kiama kia nopeu etona akagwa nopeu na ndeni nyani ndiretikiriria ndira Mumeru atiri twethie ni kiama kia nopeu kiama gietu kia Mumeru twethie ni nopeu gachugetu ka utugitira nyama turia twethie ni nopeu Ameru kang'oro getu ga ututaira ruji tukunda ria twi muirwo ne jo munene no ntwantu betu twaga kiama patu tugatura ome tugatura kubangwa itebya mawasiri bikibangwa tiro tukarona siroti njega no ntututina kiama kwa kiama giki gitawa nopeu bugataka ikiau bugataka patirinda no byama biu bingethira butiura ya patirinda ibau kinya nopeu bukoria niu nopeu ni Mumeru na ituretikiriria kiama kia nopeu kigwatire gitithia bendera kigwatire Mumeru ndene ya national level tukaria kiama kikithire gigietu turi Ameru no ntubatu Ameru twatura kurwa tuture ndwene yanga giki kiao kiri kiao na ndio te kiama gyo shine kurukia nopeu ni ara Kiongozi ithukirite MC wa Bogeta West DMK Kiogora wa mwena wa Kithii Mwendaithili ni bo guchenjia mirongamo yao ya gisiasa na kuoneka bagiutatira thirikari gutuira babwo bugwita one term
ikuthirete ni kithule kinde kino ndo buruga bwarie kinde kia buchwe mwende ithere akauga mbarie kinde kia nchwe Mheshimiwa Speaker Ayubu Bundi indaigirwo kira president wa Kenya assembly ni gwatanirite nere nyuma ya William Ruto ni atakurakarire MCAs baenu bambirio kuthuranga thirikari makutho oroba president ya kuma egembe ntukwejere ithiri DMK na arokereria kiara kimwe mwenda ithere kiara kimwe okeretie kwe bange tuije bokeretie kiara kimwe bakiuga ni one term lakini amboire one term goteroje gote maendeleo gote gintu kiri one term kinyabia kuria bia kiukienu bitioneka one term Viongozi riwa kibashitire ati guti kura kinyemwe bakona Meru nyuma ya gutumire guchwa gite gia seneta kwithira kinya wandini na baumite guti mukuro jwa maendeleo jonekete na kwa guti Meru bakombana nayo wirombe tige seneta wikiri nkendwa wathongo thotharia ukatharia nkendwa tititha gweguru kawe na manthi kwa ubwe bukurombe ite bia seneta bwe ma MCA mbere ya mbe nibo twire wandichie nwikari atia kenda tubwitikia no tongeria bwa Meru no tumbo twira na Arua uguo rendete kia seneta uri MCA na wandieku kinya mitaro ya gweta siwenji ni blocked utiumbo twira no kwenda kwa seneta umete wandija akithi antu abakurira kwa DMK antu abakurira na ndi tubwitikia babu bwatwegerere Nairobi Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Menti Mbita Mutugi wa Kiambi. Na tugita na mbere ni ati nawe Kipchumba Murkomen uria niwe CS kana waziri wa mantu jegi ukarie bondane na wathani wa matura ntukwena Arua kiari netete na mbere na kwithirwa kimeneria na kuruta mukana jo munene kiri antu bara akuwa ni betithiti na mbere ntano ciari na kinya bara bethero bagitetheria ntano iji iguita na mbere akiwa bombe bakethirwa bagikirwa mpine akiaria Nguruki Murkomen netete na mbere na kwithirwa akimeneria kinya ciari bara bethero bakinenkanira ana bao bageta kugurwa kagita kao gatikinyi akiwa kinyabo uroka watekananikanirite mwana weta kugurwa akomba kwithirwa agikirwa mpene na kujukirwa itagari la kiwatho. Nimesema kwamba ukeketaji ya wasichana kwa sehemu hii ya Marakwet ikiwa hapa ama West Pokot ama Kerio Valley lazima ikwame. Na nimesema mtu yoyote mwenye anasaidia kwa ukeketaji ya wasichana kwa mambo ya FGM, nimeambia askari lazima huyo mtu ashikwe, apelekwe kotini, aende afungwe kwa sababu anaharibia wasichana wadogo maisha yao. Hii mashule tunajenga hapa, tunajenga ili tubadilishe maisha ya watoto wetu, sio wapelekwe katika mambo ya ukeketaji. Na sehemu za Kenya tulipoenda jukwaa la usalama juzi, huko Kisii nilipata hiyo maneno iko huko na tumeweka mpango kabambe huko Kisii, huko Migori, huko North Eastern, sehemu ambazo na hii hapa Kerio Valley kutoka Samburu all the way mpaka Elgeyo Marakwet mpaka Ifiki Turkana mpaka hapa Elgeyo Marakwet na West Pokot. Wale wote wanafanya kazi ya ukeketaji ya wasichana lazima washikwe. Aswa Disemba hii pia kuna maneno ya kupeana wasichana wakiwa wadogo wanaolewa. Hiyo kwa sheria inaitwa defilement. Kama mtoto hajafika 18 years afanye uamuzi yake. Mtu yoyote anapeana mtoto akiwa under 18 ati huyo mtoto apelekwe ati aolewe na mtu fulani, hiyo ni illegal na huyo mtu anastakiwa for defilement, anapelekwa kotini. So tunataka wasichana wapate nafasi ya masomo kama vile vijana wetu katika sehemu hii. Na tunataka tuhakikishe kwamba hao wasichana wanasoma na kubadilisha maisha ya familia yao. Hii mambo ya kuumiza ati gender moja haiwezi kusonga kwa maisha ndio inaendeleza umaskini katika community yetu. Kila mmoja lazima apate nafasi ya kujimudu maisha ndio ibadilishe maisha yenu. Na tugitikana na ripoti ni ati nawe Amos Mwiti Muthiori nora ukuruira agitekia General Secretary kirikiama kia Kupet nontuko narua nethiritwe agiciumiria na gutariria mathina kathomba jara akuwa arimo ni bethairwa baikurukira ukurukira etumigiki Muthiori netite na mbere na kuwa we akethirwa akiruira na ndikitikia kia General Secretary kirikienda omba kwithirwa akithikira na gutethia arimo kiri mathina jara akumenya niyo bethairwa bagikurukira akiwa arimo baba ni barite thina kwa kagita nene na batethero bakithikirwa kana bari na mtu wa kubatethia no mwandiki wetu wa Nteto MC Mwitonga na kwaraniritinwe na turetera ripoti ije.
Amos Mwiti Muthoiri nombete kwithirwa akiumira na kuga na kuromba giti kia organizing secretary ya KUPPET na Meru, na ni aria ombete kwithirwa aina rwaria na agitariria gitumi nombete kwithirwa akiuga uria arimu bomba kwithirwa bakinyirika bwega nimbetagwa Amos Mwiti Muthoiri ndauga inkoromba giti kia organizing secretary wa KUPPET mwaka wa 2026 na batu turi arimu kwina manto ja maingi muno jaraja kwithera ja inyirite mwarimu na muno icwire inyirite arimu muno na icwe stagnation kiri manto ja promotion uri jo kethera rera promotion cia twika kwejanu thirikari rite kandivendera county nganene weta ja county icuru kethera arimu bara beku bonde ni arimu 800 lakini we ya Meru kethera ena nkoroki ya arimu 6,000 andike tumito kuuga turenda equity not equality. Equity kuuga mtu nane nkere twanya kuringana na antu bare nabo, lakini equality yuga antu bonde bane nkero binganene na ndole jo kethira arimu ba Meru bakwa ba disadvantaged. For example, interview bukuigwa ikerwa isikambire kuma tariki 15 twaririe ja Njovu group ere gwitwa C3 gwita C4 twanya iturandivatize twanya 850 across Kenya yonde ando kandivindi twanya tore 850 na county 47 uleona o county uleona around promotion 17 Meru county ere na sub county na nde ile recognize to TSC sub county 16 na kore oto kigwa nera korokirwe yenjeru kwa ija kuonania kere county yonde o sub county kere promote iro mwalimu mwake kuma Njovu group C3 weta C4 na iketo mitokuuga abunge beto na baseneta beto na bangavana na antu barabonde be na power ibabwirite kwariria mwalimu Omero nonto mwalimu Omero na kuinyirwa rera promotion opportunities cia twa kwija ko unto bo inkwenda ko bo inyeria na nkauga oni ndehe Amos Mwiti Muthoiri unto bo ibo kwe na inya muno MPs beto imbije ibo twera ibo twendete ende utero twararie tukaraniritie na abwende tubwira mathina jara jago tucumbura na ondenda kujukia opportunities nonto imbije manto ya kabo kinyera mbwere inyabweta parliament na lebo kalaniria na TSC obere the Meru teachers need to be treated equitably and not with equality. Turenda equitable distribution of promotion opportunities. Muthoiri oigite no mwaka kwithirwo kwina ung'anania nene ya KUPPET na nkuruki auga no mwaka kung'ananio mbita MC Mwitonga ukiripotera Meru TV Kenya. Na tukitigana na ripoti ni ati nawe Amos Mwiti na ripoti ya MC Mwitonga mutegeri gatukinyigia gatanta tucietu gorobona ruanga gucokiria nkatho cia mwanya no tubakwithirwa uria muna batu kumakagita kara twambiririe na kwithirwa gitani na batu kwekinya tugikumenyithia jara twithirite twikuthuranira muthenya junthe gakondera tukubudhongi na bujurithari mo byo mwathani uni ukambita jeri wa cheupe no munaniri wetu wa mathithio kamwita Paul Ngotiri.